Lensizwa uthulane igama layo ilale emgaqweni koplastiki ihaqwe zidakamizwa njengoba yayingimemile ukuba ngifike ebandleni layo lapho ikhonza khona futhi iphinde ishaye ukhehle gume ikeyboard. Sike saba nayo iepisode episode 61 kwi-Mp TV1 kwingosi How I Ended Up in Drugs. Angifuni ukukhuluma kakhulu kungaze kuthiwe sengithena. Kwanaye ngingaze ngimbangela amazinyo abushelelezi ebandleni siyeza no part 2. Kodwa nje ngiyazibuza ukuthi kanti ukuphi lo Jesu bafowethu okhonzwa abantu baze bekhale izinyembezi kodwa kunomuntu osesimeni esikanje angibetheli umuntu ngalombuzo kodwa amakholwa angambulala umuntu. Ipost yami lena yisho njalo ngiqhubeke naye. Ngiyazi mina amakholwa amthanda kakhulu umzalwane mayesethule. Angisakhulumeli ibandla ebengikade ngivakashe kulo webafowethu nani bodadewethu. Ubungcwele ake sibubone ngezenzo hayi ngokukhuluma. Kunombhalo wesilungu othi action speak louder than words. Mina ngiyamthemba uNkulunkulu lomfana ushukumisa inkonzo ngekeyboard. Inkonzo iyavutha be kodwa makuphela inkonzo umama mfundisi nomfundisi nabazalwane sebebuyela ezindlini. Le ndoda ithatha oplastic bayo iyolala phansi kwamabridge. Akekho oyaziyo noma idlile noma ilambile. Iyoze iphinde ibonwe ngesonto elizayo. Namhla ifile ngeke bazi bayobona ngoba ingafiki ebandleni. Umoya wami ubhlungu ngalomfana ngoba usathane waphumelela ngaye. Mp TV1 save the future of Africa. Yayisho njalo ipost yami engayiloba lapha ku Facebook. Ngase ngifake izithombe zakho ngicabanga ukuthi nawe lezi izithombe lezi awukaze wayibona. Ngayithwebula lapha usemoyeni usemzweni usebandleni lapho khona owawushaya khona ukhehle gume. Emva ukuthobula lezi izithombe umoya wami wahlukumezeka kakhulu mina ngoba nje wawungimemile le yanto angaze ngiyithande. Indlela owugqoke ngayo laphana wawugqoke kahle. Ufaka ishirt elimhlophe. Wawumuhle. Kodwa mawusuphuma kuthiwa kumele uyigumule impahla. Ubuyele empahleni zakhe emadabudabu. Ubuyele emgaqweni. Uwena ukudla mawuzodla from Monday kuze kuyoba isonto udla koplastiki. Namhlanje ngikufice ucosha koplastiki. Ngabe ngiqamba manga yini mfowethu? Hayi kunjalo. Kungabe ngiyayinonga yini indaba mfowethu? Kungabe lokho engikubhalela kungamanga yini mfowethu? Kuyiqiniso. Okay. Wemfowethu. Into ebiyenza ngingasakulandi for part 2. Ngiyakutshela ke manje. Ngizokutshela khona la phambi kwabantu. Yabona nje ama comments akhe onke la ngithi mina lo muntu wabhala ama message ama comment mina wabhala ama comments ngicatha ngaphekwa 300 kule post le. Since from shuthi bemtshelile ukuthi nansi iposte kanje mind you into yokuqala ngelimenshina ngebandla. Okwesibili wena ikeyboard uyishayela amabandla amaningi. Uyayizwa leyo nto leyo. Okwesithathu angilimenshina ngegama lakhe la ukuvikela isithunzi sebandla ukuvikela naye. Mina ngangikhuluma nje ngifayele inkulumo ngokuthi yena uyabona ukuthi shuthi washawa into yakhe mfowethu ngoba mina ngangimprotectile nebandla ukuthi no abantu okuyibona obashayela ikeyboard abenze ubungcwele ngaphe kwempilo yakho ngoba maningi amabandla washayela ikeyboard and abantu makuthi ukhona umuntu okhona la onebandla kumele bekubize uzobashayela ikeyboard bekukhokhele bekubhadala ukuze ukwazi uyiphilise ngalokho. It's sad ngoba manje ngesikhathi ngirecorda ngaleli yalanga izipeakers ayikhala kakhulu. Ishuthi audio yavele affecteka ngangakwazi ukuthi ngicoshe kahle ngoba into ebengifisa ukuyenza bengifisa ukuthi lento engikhuluma ngayo nabantu beyibone bekubona ushaya ikeyboard mfowethu ngoba le nto engayibona ngaleli yalanga isimanga mfowethu into emangalisa ngendlela eyisimanga. So kwaqala ke izimpi bakhomenta ke bangithuka izoke phela bebengathuki inhlamba nhla kodwa izinkulumo bebeyikhuluma zayilumela kangakuthi mina ngilambile ngifika ngizolambela esontweni labo kwathiwa ngisho ngani mina mangifuna ukudla ingani ngafika ngesontweni ngathi ngifuna ukudla. Kukhona nje enye icomment ade ngiyibonela ukuthi maningi lama comment abo and futhi ayangicasula. Khona usisi ekuthiwa unompumelelo andile uthi
kodwa ngike ngazibuza izolo ukuthi why kunomuntu osethatha izithombe ngoba ngibonile ukuthi akasiye umzalwane since ebeyihlalele phansi engakhuleki engadumisi. Now I got the answer. Shoot abazalwane bona ngesingabo bakwazi ukumbona umuntu ushithule kanye uthi lo angakalingeni izulu lo. Uyayibona lo nto which is totally wrong. Mina and ngeze ngamtshela ngabhala post ngathi mina sisiwami kusamele mina ngikufundise ngobungcwele. Kusamele ngikufundise mina ngoba mina ngikhuliswa ngokukholwa, mina ngikhuliswa ngenkonzo, niyezo my brother. uNkulunkulu methu umuntu akabuka ukuthi uyisoni noma ungcwele. uNkulunkulu umedala umuntu even icaliber yakhe mangikhuluma ngecaliber icharacter umjalo bakhe. uNkulunkulu angadala uhlanya olingesabi lutho. Yes, uyazi nolidalelana kuzofika isikhathi lapho khona abantu abasabayo ukwenza izinto kube uhlanya oluzophuma lume luvikele isizwe sonke. Uyayibona le nto le akusasebenzi manje ukuthi uyakholwa lo muntu uyaphila noma unjani. Sekusebenza ukuthi manje uNkulunkulu uthe mayimdala wamdalela i-purpose ethini. Uyayizwa le nto le. Nenye into engihlale ngikhuluma uSathane yabona ubahlaleni emasontweni wethu uSathane. uSathane ukhona but abantu abayazi le nto. uSathane ukhona, umoya ongcwele ukhona. If ever wena uSathane akanandaba nomuntu ongakholwa, uthanda abantu abakholwayo ngoba umuntu ongakholwa vele usesayidini lakhe. That is why bese bethi abantu amakholwa ahlupheka adlula abangakholwa. uSathane akanandaba nalo. uSathane unyukunya laba abakholwayo. So wena ngoba uyakholwa umdumisa ushaya ikeyboard wena esontweni wehlisa umoya ongcwele wena. uSathane ngeke ngakubamba kubeka emgaqweni njengoba namhlanje usemgaqweni. Kahle kahle uSathane ungaphumelela ngawo. So kukuwena ukuthi uzomovercome kanjani nathi asazi. Nina bendlondle nophapha ekhanda kaMenzi ndaba kawulaleli umuntu omemezayo omemeze ngathi uyakhalela uthi igula lika Jama lichithekile lichithwa ingqwele endala kithi kamalandela lona obingelelayo. Mina ngiuprofessor ngenqwaka Mkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye yengosi yethu noma yohlelo lethu le oyethamele how I ended up in drugs ngaphansi kwesitebele iMp TV1. Uma ke ungabe uyaqala ukuba ingxenye yila khona la silanda khona abafowethu nodade wethu abavele ngeshiya ezidakamizweni basuke bezosixoxela kabanzi ngokuhlukahlukana ngeindaba zabo ukuthi bona bawela kanjani ezidakamizweni. Lokho suke sikwenza malungana ngqo nokuqwashisa abantu abangangena ezidakamizweni. Uhlelo nje lolumalungana nomuntu ongakangena ezidakamizweni. So uma ke ngabe wena wakasa subscribe siyacela usubscribe mosu subscribeile ucindezela ibheli leyo kubeka amathubeni ukuthi makhona isiqephu esisiposayo uyobusungena ngaphakathi uthole isiqephu sangalolo suku. Siyacela abantu bejoin membership if uthanda asiphoqe umuntu. If wena ubona ukuthi lento mhlambe ingakwazi ukuthi ibe usizo sihambele izikole uze sosiza izingane zenu naze ingagcini igcinela la ezidakamizweni. So this is part 2 uthulana uzozethula ke naye njengegama lakhe episode 61 upart 1 wethu wona waqubula umsindo. So ngiyacela manje ukuthi mhlawumbe uyabona ukuthi usuthema uthi angena wafike wakheka phezulu ubuyele emumva lapha na episode 61 uyomqala phansi uthulana ukuze kube namuhla kunjani bhodi? Siyaphila ngibingelele ku MPTV1 abasibuka MPTV1 lo khulumayo uthulani wa Brown Coast kusayona insizwa yasempangeni le yangena ezidakamizweni. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngiphinde ngibe nani bafowethu. Nobut professor phinde futhi nginikele enye ithuba njengoba nginani namhlanje. Sifiso sami ukuzokhuluma nje ngeWay forward yami ukuthi ngifisa ukwenza kanjani ukuze ngiphambili nami ngikwazi overcome uSathane njengoba desho nje uthena uSathane akamsukeli nje umuntu ongelutho but usukela umuntu azi kahle uthena uyaphambili uzophumelela ubamba ufisho omkhulu impela kunjalo professor. Angithi sometimes ngisho umdobi usebenzisa ofisha abancane ukubamba ufisho omkhulu. So manje uSathane uyazi ukuthi no ingani uSathane into ayinkinga ngayo njengoba uNkulunkulu alazi kusasa lakho uSathane naye uyalazi kusasa lakho. So manje uizi ukuthi abona umuntu ongaba ingozi kuye bese ke esheshedila naye njalo and uma ukuthi ube nebhadi waphumelela ngawo
uyifica usesimene esinjalo kunjani uyakukhahlela ukukhahlelela ukuthi nokuthi so nje mfowethu angazi namhlanje sokhuluma ngani bengathanda ukuthi sikhulume ngendaba yalo mama hayi angifuni ube umuntu omubi ongathi umkhuluma kabi njengoba ngakutshela nawe ngathi no ungasuka eduze kwabo ngoba at least uyakwazi ukuthi uhambe khona ngalo lelo sonto mhlawumbe bekuphe lokho ababekupha khona mina alikho isonto mina ongathi uzofika kumina ngikuphe ngikupha khona yibona le nto leyo ingangayithena hlala eduze kwabo ukuze kufike lelo suku lo esingalazi ukuthi lipi sithe nalo yamjita engakukhulumisa nayo kuyena owathi ufuna ukubusa lapha yena asinda khona kunjalo professor kodwa ke professor iqiniso professor nomuntu esengakuzonda nje akuzondela iqiniso but iqiniso professor ibandla professor bengidlala kulo cause manje angisadlali khona ngidecide ukuyena mhlawumbe sengihlale nalabo abantu la yabana 4 years senginabo labantu lapho professor but usizo alitholakala mana ke ngikubambe lapho ngifuna lo mama ukube nefe engizwe nami ngisho mangikulu lo mama uthi mfowethu wakuthatha wena wakubeka endlini yakhe uthi wena wantshontshela izingane wantshontshela umyeni wakhe wantshontsha imali lapha uthi wakuxolela waphinde uthi weze wayihlulekela wena ngalezo ntsolo ungasithatha usibeke ngento okwenzeka ngayo ngoba mina ngiyena umuntu othanda ukujukela amatshe kubantu le show akuyona eyokuzonda abantu le show angifuni abantu bayizonde ngifuna beyithanda esikhundleni sokuthi lo mama kunokuthi alwisane nami angibiza athi mfana wami uza la sihlale phansi sizama ukulungisa impilo yakho mina naye wavele kwaqubuka ipi yayizwa le nto leyo futhi usathane manje usesebenzisa mina naye ekubeni mina naye singakusiza wena impilo yakho kodwa manje usathane useqhatha abantu okuyibona abangakwazi ukuthi besize impilo yakho futhi lapho manje vele usuzogcina wena uhlele emgaqweni ngoba manje mina naye sesibhekene ngeziqu zamehlo asabheki lento ukuthi kumele kunomuntu olele emgaqweni ekumele simsize lo mama mina ngemzondi futhi angijukela amatshe kuwe ngangimfundisa nje isifundo nje nangalela langa lezi insolo ayishoyo Brown ungathini emphakathini into eyenzeka yini leyo yenzeka kanjani professor kuyiqiniso lokho akushoyo ukuthi ngakwenza into eyenza ukuthi professor ngize ngifike kuleso simo lesuthi ngicine ngithatha izinto ngitshontshe izinto ngoba professor iqiniso akaze ibe nalo kimi mayelana nemali ukumele anginikeze zona ngeke professor ukuthi ngathi ngikusebenzela okay fine uyanginikeza imali bezivumelene ngayo hlezi nginayo imali bezivumelene ngayo and iyanganelisa asikho isidingo sokuthi ngitshontshele into noma ngithathele something uma ngazi ukuthi uyangikhokhela imali ekumele bezivumelene ngayo ikhona leyo mali uyanginikeza akukho idori but into engenze leyo nto professor ngoba wale mali babengikhokhela yona ku Sunday into engekho professor mangathiwa ubuza umuntu odlala ikeyboard la noma ubani odlala ikeyboard umbuza ukuthi ukhona nomuntu odlala ikeyboard holo 200 ngo Sunday bazokutshela professor angavela yabo umuntu nje ongibuka manje ngavela ahleke athi hayi kwakufanele ukuthi udlala ngesikhathi kufanele uyeke mina professor kuseku 4 years ngihleli nalabantu engiholo u200 kusukela unyaka wokuqala ngihlangana nabo ngiholo u200 ngenxa yokuthini bachazela idori bathe nayi imali azikho but bayakwazi kodwa ukuthenga into ebiza esontweni kukhona ama big screen lapho odongweni khona into ebizayo khona wifi khona into ebizayo le nakho kunye wathi ngitshengisa umbukele ekhaya nakho babehambile beyodonate ngokudla nakho which is good angazi noma kuzongabonakala kodwa nakhe nawo amasaka impela which is good right lento ukuthi mfowethu banikele mfowethu yethu ayikho wrong kodwa manje musukuduma ngaphandle njenge generator uyayizwa leyo nto leyo mina angilwisani nokudonate ngiyamthanda umuntu odonate akekho umuntu engimhlonipha nje umuntu odela into zakhe donate kodwa phela angathathwa ke le mali ekuthiwa ayikho ukuthi shuthi la ekhaya sesizoba nenkinga la ekhaya kodwa manje imali isebenza ngaphandle ibhlungu leyo nto leyo uqinisile professor because professor into engenza ukuthi ngenze le nto le ingoba abafuni ukukhokhela imali yami engiyidingayo njalo ngoSunday
But professor ngoba ngihlala emgaqweni ngisho ngakuthiwa sengiyathanda ke ukulala e-shelter kunendawo esilala kuzo la edrobheni la eThekwini ekhokhwa kuzo njalo u30 kwezinye indawo 40. So ngisho ngakuthiwa ngiyathanda but professor ukuhlala kulezo indawo ngangeke ngikwazi ukuhlala kulezo indawo ngisho ngakuthiwa ngiyathanda futhi ukuhlala elokushini noma ukuhlala kulezi indawo efana noMayville ezinazo indawo engabizi kakhulu mhlawumbe ama-rent akhona athi 400 500 ngeke ngikwazi ukuhlala kuphi professor ngenxa yokuthini njalo Sunday mina mangiqeda ukudlala i-keyboard kumele ngithole u200. Okay kulo 200 but professor makuthiwa ngiyathanda ukuhlala e-shelter every day u30 ngosuku njalo ngosuku u30 makuthiwa u30 kusukela ngoSunday lo ngiphumayo esontweni kuzoba uSaturday lo 30 lo 200 into engekho le into ephelayo nje yonke futhi awudli futhi mina lapho kumele ngikhokhele indawo yokulala kuphela mina ngiyadla fine ngikulesi mengikuso seyidakamizwa ngibeke eceleni lokho ngoba kumthwalo wakho ngoba vele kumthwalo wami lokho but mangathiwa professor ngiyathanda ukuthenga into yokudla ngizoyithenga ngani into yokudla kulo 200 lo ngizoyikhokhela kanjani indawo yokuhlala kulo 200 lo makuthiwa uyacabangisisa kahle so nje professor i-decision engiyithathile ukuthi ngcono nje professor ngivele ngibayeke ngibashiye kodwa ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uzongihlanganisela enye indawo e-right. Isifiso sami nje ukuthi manje ngithole mhlawumbe ibandla lizongikhokhela indawo yokuhlala ngithengele into yokudla sengakwazi ukuthi mangihlala endlini noma ngithole into yokudla sengakwazi ukuthi ngithole namagigi lawa asuke khona during the week ngiyakwazi ukuthi ngiyawasha ngiba clean ngiyageza ngingahlali ngingakwazi ukuyihlanganisela imali ukuthi ngibe naleyo pocket money sengihlala endlini sengithola into yokudla because into ebingigqilaza kakhulu leyo nto uthena okay ngihlala emgaqweni ngeke ngikwazi ukuthola amagigi makuthiwa nje nayi igigi manje ngizoyithatha aphi into yokugqoka ngizoyithatha aphi into ngizoyithola aphi indawo yokugeza because impahla lezo bayayithatha impahla beyibeke lapha esontweni ngizosithatha apha isikhizo ukuthi ngiyovula lapha ngigqoke makuthiwa futhi manje kusuke kahle kahle kuya-actwa laphana wena usugqokisiwe nje njengesichuse usumlaphana uma ukuze abantu abafikayo ebandleni bengaboni umdlalo bakho ngisho umuntu obengafika kusize ngoba phela uma kufica umuntu ugqoka amanikiniki ebandleni ushaya i-keyboard engathinteka kunjalo kodwa manje uma wena usuwembathiswa isudu wafakwa ukhololo ubani umuntu osuke sengakwazi ukuthi akubone ukuthi unenkinga akekho professor umuntu ongangibona ukuthi nginenkinga because abaningi bayathuka mangibatshela ukuthi ngihlala emgaqweni enye into professor engiphatha kabi fine uba wami kulesimo lesi angibeki ngithiwe sicala umuntu but professor makuthiwa izulu liyaduma noma liyana ngempela professor akekho ihluphayo kethi nje ake ngiyocheck uthulane mhlambe ngimcheck ukuthi unjani uthulane ukwadla mhlambe uhleli kahle ngoba izulu linjena liyaduma ulele endaweni e-right akekho ihluphayo professor ngalokho ngisho nangoSunday owodwa mhlambe othi nje owethi thulane nawo 100 rand ngiya-eda kuleyo mali yakhe akekho ngisho noyedwa kodwa makuthiwa sesiyabonana ngoSunday kuhlekelwana professor sizezivezelana amazinyo omhlathi kodwa uyabona ngaphakathi ukuthi no hayi ngoba kungabazalwane lapho professor benzela nje ukuthi nangibe seduze kwaba ngaleyo Sunday bebe right mazisihlukene kuhlukweni ayekho ihluphana nokuthi nyathulani awuthi ngokukhokhela la okulalwa khona wara mali yabona nje so professor indaba yalapha mina professor ngiphathisa ngekhanda because isingistress ngempela manje because ngaqala kancane nginganaki ngithi hayi mhlawumbe kuzolunga ngiyabona manje ukuthi hayi kanti imali manginikelwa isuku yakhe imali lenikelwayo ngekwazi ke manje ukuthi kulomnikelo ke ebantwini ngoba phela abantu ngicathi babengapheki ngisho ka 20 laba bantu kule mnikelo ngeke bekwazi ukuthi okay bekuzamela indaba ye-shelter ke mhlawumbe ke ukuthi u30 rand bese bekunika lo 200 rand wakho ngisho bengenza njalo leyo mali ngibona ukuthi iyawudlula ngisho 500 leyo mali leyo hayi udlula 500 professor because ngoba ube ngempela banothando ngempela ngalokho ngami ngabe bayihlupha esho noma umama ethi nasacela sinikele luthulane uthi eyokhokheshes mhlawumbe nami professor mathi wangihlala just benikelele in i-rehab yabona manganikelelwe i-rehab number 1 kunjalo professor because nami ngilokho ngilindile uthi kuzokwenzakalana ngilindile ukuthi kuzokwenzakalana ngaleyo ndaba leyo namanje akuveli lutho so professor kunzima mfethu kunzima ngempela ukuthi ngingahlala nabantu abanjani because into engenza ukuthi professor ngigcine ngithatha ngiba nesandla
mina professor ngisibona isidingo sokuthi ube nesandla kumuntu owaziyo ukuthi na ukukhokhela imali yakho right ukwenzela iqiniso. Awutshela umbukele ekhaya mhlawumbe malini ukushaya keyboard. Yabo mbukele ekhaya. Abanye bahola malini. Yabo mbukele ekhaya sengikhuluma ngoSunday uwodwa uSunday. Akekho umuntu omtholayo odlala ikeyboard othola imali engaphansi kwa500. Every Sunday kusukela ku500 kuyaphezulu. Iyona mali abayitholayo le. Futhi Sunday uthola u500 mhlawumbe during the week makhona namanye amagigi. Yeah, makhona namanye amagigi futhi same thing now futhi ke from 500 kuyaphezulu. Futhi wena ngeviki ungakwazi ukugcina wenza imali eko 1.5 2000. Yeah, ngakwazi uma ngempela ukhokhelwa ngeqiniso. Yeah, uma ngikhokhelwa ngeqiniso ngakwazi ukwenza imali u1.5 1.18 2000 2.5 ngakwazi ukwenza leyo mali leyo. Kodwa ngoba professor ngoba mina ngihlala emgaqweni ilesimo engikuso ngeke bekwazi ukuthi benginikeze leyo mali leyo bathatha ngokuthi leyo mali leyo isuka kubazalwane ngeke bekwazi ukunginikeza leyo. Bona nje into abayicabangayo ukuthi nathulani mase kunika leyo mali leyo uyoyidla edakamizweni. Okay fine, lokho imali professor ngisuke ngiyisebenzele leyo hayi ukuthi imali engisuke ngiyicelile ngiyikhamselile ngathi ngiyicela ningipha cha. Imali engisuke ngiyisebenzele keyboard ngayifunda kanzima ngayifundanga kalulu. Imali engisuke ngiyisebenzelile leyo imali engisuke ngazi kahle ukuthi na ngijulukele leyo mali akuyona imali engivele ngakhangeza nje yazehlela fine. Imali yami ngisho ngathiwa ngiyenza ini sekukumina noNkulunkulu wami lo professor. Asikho isidingo sokuthi wena ungahlulele uthi imali ngizoyenzani imali cha. Asikho isidingo salokho. Manje ama excuse abo ngiyabona ukuthi nalokho benza lezo lawo ma excuse lawo ngoba bengafuni ukuthi bengikhokhele bengirobha ngendlela abangirobha ngayo. Esontweni professor ngicatha wabona na ufikile. Esontweni kubukhazi esontweni wayibonela nawe. Khona ama big screen lapha phambili, khona obani khona oma wife esontweni, khona oma laptop, khona izinto ezibiza professor zikhona esontweni. Ongangokuthi that's why ngidide ukuthi kanjani imali yami mina ingabibikho ingapheleli imali yami kodwa bekwazi ukuthenga izinto ezibizayo kanjani professor. So nje iyangidida ngempela mina professor lento lena ingidida ngempela mfethu. We Brown no yazi mina ngithini bafu. Yebo. Mina I'm a leader. I was born to lead mina. Lo mama lo ngizofuna umhlangano naye. Ngisamlinde nje kwehla igwebu. Mase kwehla igwebu ngizomfonela straight ngifuna umhlangano naye lo mama. Lo mama nginenkolelo yokuthi mina naye singayilungisa impilo yakho. In as much as impilo yomuntu isezandleni kaNkulunkulu futhi naye kuyena okumele ayisukumele ukuze lonke. Kodwa mina indlela okwenzeka ngayo ngabona ngathi usathane kunento azama ukuyivemba la. Ngoba mina nalo mama lo uma singahlangana ngempela sihlanganisa amakhanda impilo yakho singayilungisa. Ngiyakutshela mina. Ngiyakutshela mina ngenza inbox wenye indoda ewumfundisi yathi ngicela ungangiphathi. Yathi bhuti wami ngiyibonile into oyibhalile iyiqiniso. Ngathi nalo mama indlela commenta ngayo futhi iyiqiniso ngoba futhi uvele wezwa wabona ngathi wena ujujela ibandla ngamanje. Wathi kodwa njengamanje ke nithini ngalomuntu olele emgaqweni. Nobabili ke njengamanje. Nithini ngalomuntu olele emgaqweni. Ingayibuka lento lezi ngavela ngavuke lo munye umcabanga ukuthi yazi manje futhi usathana usedlala igame yakhe ke manje ukuthi hayi lo akacindezeleke lapha. Mina nalo mama masilwa singahlali phansi sixoxisana ukuthi kusizwe impilo yakho ubani ozovela omunye. Ngoba mina ngithathile ngakuletha la kwi-Mp TV1 lo mama umshayela ikeyboard lapha ebandleni siyasuka siyaxabana ke manje. Kunjalo professor ngiyakuzwa mfethu impela kunzima khona professor ngazi nami ukuthi ngenze njani mfethu ngazi ukuthi ngenze njani because hayi professor mina angicabanga ukuthi nangibuyele kuyena ngenxa ukuthi kumele ngimcabangele ukuthi okay fine umuntu ongasebenzi akasebenzi but uphila ngakho ube umfundisi. Yabo nje professor okunye ngiyibuza ukuthi nalo muntu lona unezimoto lo muntu lona uyithenga ngani lezo imoto usanda kwakho umuzi ongeke na ucabanga ukuthi nalo umuzi ongakhiwa umuntu ongasebenzi lo muntu imali uyithatha lo muntu lo imali. Okay fine mawuthi ayikho imali ukuthi ngikhokhele professor lapha ebandleni kunabantu abasebenza kahle abanye basebenza endaweni ezikude but bawafaka ama pledges. Why engazama umzamo ukuthi mhlawumbe athole umuntu oyedwa ozothi no
sacela ube umuntu oyedwa mhlawumbe ozokwazi ukuthi akhokhele uthulane imali yokuthi adlale i-keyboard because kulo Sunday lo ngahlangana nomunye umfethu okhonza khona lapha wangikhalela professor washo wathi thulane isidingo sakho siyabonakala lapha ebandleni and yabona into ezoxosha abazalwane futhi ukuthi nayi sound ayibibikho keyboard ikhona but akudlalwe umuntu uyazi abanye abantu sebejwayele ukuthi na ube nomsindo ukuze bezokwazi ukukhonza kahle abanye abantu into izobaxosha ukuthi ungabibikho so ngathi makumele ukuthi ube njalo mfethu kuyomele kube njalo because nami angiphathekile kahle ngeke mhlawumbe ngizenze umuntu ophatheke kahle ngibe ngingekho right ekugcineni ya so kunjalo professor mfethu kunjalo uyabona mfethu kunento abantu abange-understand yabona mina uma bethi ebandleni lizowe ibandla ngaphandle komusic kunomuntu osekhaya ozothiwa kanti kuyadanswa lapho umusic is so spiritual uyabona mawulalela ingoma edabukisayo uyifaka ama-earphone ngeke uhlala ungakhali because umculo yona into ehamba yenqo kumphefumulo to your soul hey ukuthi indaba enkulu leyo kunento umfundisi engizoyilanda ngicabanga ukuthi ngizoba nayo la kungekudala le ndoda izobe izokhuluma ngespirit somuntu yayizwa le nto leyo mina ngiyaunderstand indaba ya spiritual ngeke wenze lutho if you are spiritually declined yabona izinto ze spirit if ever wena awukholwa you must be spiritually connected to something if wena ukholwa if wena awukhe madlozi lento mele mawuyenze 100% if wena ulandela amadlozi you must go 100% behind amadlozi akho if wena usebenza uJesu you must go 100% behind uJesu ungalali uvuke ebusuku ngo12 uthandaza uma wena uhlabela abaphansi make sure ukuthi uyenza leyo nto ngeqiniso ulandela imigomo yakho ngoba ayikho into engasebenzi kusebenza konke it's just wena kumele ube real kulento oyenzayo mina indaba ya spiritual ngiyaunderstand yebo le nto le but bese ngikhuluma nalo mfundisi ngizamela ukuchazela umuntu osekhaya about umusic ukuthi umusic uhamba ibanga elide kangakanani even ematavern angithi ukubona ukuthi imudi ishintshwa yini ingoma lezomdanso amagqomu yakufika etavern iFriday kudlalwa ingoma zemncwabo angithi yabona umusic uyimudi iwona okwazi ukuthi if ever ukwazi ukuthi ucreate lento yokuthi uconnect noNkulunkulu understand leyo nto leyo uya connecta that is why mawunenkinga bese kudibana nomusic onjanjani zivele izehlele yindwe iconnection ke lena esuke isikhona so that is why ayekhuluma ayesho njalo umfana uqinisile professor umuntu oshaya ikeyboard ubaluleke kakhulu professor yabona futhi khona kuma kuthiwa lento okhuluma ngayo ukuthi na uba connected kakhulu yazi ku-worship yona into eyenza ukuthi le ube connected ebandleni enkonzweni ngesikhathi osuku ukhona ngasenkonzweni because abanye professor ungadumisa ukudumisa but kunaleyo nto leyo eshoda njengoba uNkulunkulu esho ukuthi nasemkhonzweni angugubhu that's why nalo futhi libalekile enkonzweni hayi ngoba futhi lingabalekile ugubhu so nje professor iqiniso mfethu ngiyacela mina angazi noma kuthiwa mhlawumbe lokho ukwenzeka kimi ngedwa noma mhlawumbe khona okwenzeka nakwabanye but siyacela ukuthi na ubulungiswa neqiniso bube khona professor emasontweni bube khona because umuntu umkhokhela imali yakhe ngoba into yenza ugcina ukuthi na umuntu agcine ethatha into wena ugcina uzuthi nawe uyakutshontshela umuntu ingoba ufuna ukumnikeza into yakho umuntu isiphi isidingo sokuthi ungamnikeza umuntu into yakhe umuntu uwenza njengami mina professor mina lapha nebandleni Sunday ungithola eSunday bengabe nginama excuse ukuthi na angizi mhlawumbe ngicela umuntu ozoba khona yabo angikho khona la engiyakhona cha anytime mangazi ukuthi kunenkonzo noma bangidinga ngihlezi ngikhona professor angiyena umuntu obaphathisa ngekhanda ngihlezi ngikhona ababi nankinga ayikho into nje sikuyalahlelo kungafika nje lapha ebandleni ehlanganene nesound ayikho into isele angiyibulala isound yonke into right professor kodwa mase kumele ngikhokhele kuba inkinga lokho professor kuba inkinga enkulu kube inkinga enkulu kuba nezitori angazi mina professor ukuthi lento yindaba yenziwa abafundisi abantu abathembakele kanje
ngampela. Hayi kunzima mfowethu, zinqunywa amakhanda yekwe. Uma ungachazela umbukelo osekhaya ukuthi wena ulalaphi, ulala kanjani, uvuka udleni ekseni, umthatha umbeke nje umuntu asibone isithombe lento esikhuluma ngayo, lento enyanyisa kangaka. Professor mina mfethu ngilala ngaphansi kwebridge mfethu. Kunendawo esibhema kuyo lapha. Mawubheka N2. Indawo nje esihlala kuyona lapha nabanye abafethu. Ngilala ngaphansi kwale bridge laphana. Mangivuke ekseni kumele ngivuke ngemgqonyeni ngibone ukuthi ngitholani ngizoyidla emgqonyeni. Ngoba phela isisu sikweleto isisu. Ngisuke ngilambile ngempela futhi angimbi nandaba nomuntu oseceleni ukuthi uthini ngani. Ngisuke ngilambile ngempela. Okay. Mfowethu, ninokuthi manivula oplastic nifica ukuthi kunama-pads phakathi asebenzile, amanabukeni asebenzile, kodwa manginokudla nidla, awusitshele ngaleyo experience mfethu ukuthi into enjani le kwenzakalani? Professor mfethu kunjalo mfethu, ufica ngisho into enyanyisayo emgqonyeni but-ke ngoba ulambile mfethu awubi nandaba, uyasho ukuthi angilambile, mangidlile awubi nandaba, usabi nandaba nje nokuthi yini ekhona phakathi ngoba ufice naney'pethu nani inyanyisayo but uthathe ufake emlonyeni ngenxa ukuthi ulambile, awukho la uzothola khona into yokudla. So kunjalo Professor, kunzima mfethu, kunzima. Engangokuthi angikufiseli omunye umuntu mfethu ukuthi naye ngafika kulesimo lesi engikusona. Mawuzele Professor, mawazi ukuthi unengane mfethu, ungakubukeli kude lokho okwenziwa lowo muntu lo ngoba wazi ingane yakho nayo egcineni izophelela lapho. Ukubukela eduze. Ingangokuthi Professor ngisho nama kuthiwa uyathanda ukusiza umuntu ohlala emgaqweni, uyafuna ukumenzela into yokudla. Ungamenzeli into wena ongeke uyidle. Menzele into wena ozoyidla because nawe awazi ingane yakho egcineni iyophelela kusiphi isimo ezosifica isimo. So nje ungachithi icala ngento oyenzela umuntu ohlala emgaqweni ukuze nawe uthole ibusiso, mhlawumbe wazi lapho uyothola isibusiso sakho uzovuleka. Menzela into right mfethu nawe uzokwazi ukuthi makuthiwa uyayidla idleke. Emgaqweni kunezimo lapho khona kuthiwa ngisho insizwa zidayisa ngomzimba. Awusixoxele kabanzi. Usuke sekuwenze njani mase kufika kulelo zinga? Professor kunjalo mfethu, kuyiqiniso bafethu. Ngoba ngiyabona ngihamba na ngempela abafethu kugcine nabo sebedayisa ngemzimba ngempela. Kunjalo Professor ke ngoba sihlala emgaqweni sihlukile, kunale genge lengafuni ukuphanda, kunale genge lephanda eyazi ukuthi nami ngivuke ngiyophanda, kunalabo abahlalayo nje belindele into zamahhala ukuphiwa. So isigcine into eyenza ukuthi nabagcina abafethu wena bedayisa ngemzimba yabo kule genge le yako Tanzania le idayisa. Anti itabane lana bangaphandle mina sebeyangidida manje. Abazona itabane Professor, kodwa nje banaleyo mizwa leyo ukuthi umuntu makwaphuza labo gavini because le genge iphuza ogavini le genge lelo lokogologolo aba strong. So nje uyazi ngisho na uphuza na umuntu uma waphuza uba nalokho ukuthi nayi sengathi ngathola umuntu wesifazane. So nje kunjalo so bagcine bekwenza ngisho nokumuntu afana naye ngobulili bakhe. So abafethu bagcine Professor nxa ukuthi umuntu usuke stranded, usuke sefuna ukubhema lento lesusithi nangifuna ukubhema. Ugcina umuntu enza Professor into ebheda engangokuthi nathi sike sabona omunye wabafethu enza leyo nto le ngenxa ukuthi na ufuna ukunikezwa imali yokubhema noma ufuna ukunikezwa iqhuzu lokuthi abheme. So umuntu egcina ngena leso simo senxa ukuthi na ufuna ukubhema ungangokuthi Professor nimbona kanjani obala into kanjani Professor simbona endaweni ecashile because nathi sasidlulela nathi ngiyangokuthi nasasidlula kuleyo ndawo leyo engasemgaqweni eyihlathi sidlula khona sesiyolala khona lapho phansi kwebridge. Masizo sizumsindo nje ungathi wentombazane. Silunguza sithi hayi indoda phela la ile ndoda esiyazi enikhuluma kakhulu le ndoda le Professor ihlezi ihlalele lapha phakathi ebhange. Engangokuthi nakwasixaka ukuthi hawu le ndoda le isengenza into kanjena kodwa ngenxa ukuthi nje ifuna ukubhema siye sinqena ukuthi iyophanda ukuthi naye uzokwazi ukuthi ibheme. So Professor kunzima mfethu kunzima. Futhi masubhema ulahlekelwa ubuwena.
awubeyalahle professor kubona because nje awubi nandaba nomuntu oseceleni ukuthi uthini wena wenza noma yini ofuna ukuyenza professor engakuthi na professor kuyokusiza ukuthi na ngampela uma kulesimo lesi usheshe uyihluze ingqondo yakho mfethu ukuthi na no kumele ngidictate ukuthi na ngiyayeka noma ngiyaqhubeka ukuze ungazi uzungena ezintweni eziningi ezibhedayo njengamanje kunomuntu okubukayo lapha emakhaya kunengane ekubukayo lapha emakhaya kunomama okubukayo kunosisi okubukayo kunentombazanyana ekubukayo kunomfowethu okubukayo ongakangena ezidakamizweni kodwa naye ongalawuleki ngandlela thizeni ungamiyala uthini lo muntu lowo mfowethu into engakuyala ngalo wena mbukeli lapha ekhaya ukuthi nje mfethu zazi ukuthi na ufunani empilweni mfethu into yakho ibheke qondisa into zakho ungaze ungene kulezi zimo lezi because wanami professor angifiseli umuntu ongakangeni kulesimo engikuso ukuthi angene kuso njoba bese ngichazela ukuthi kunzima mfethu kuba seyidakamizweni kunzima ukuhlala emgaqweni mfethu because ugcina wenza izinto ongathandi usuzenza so professor mfethu kuyokusiza ukuthi na qondisa into yakho uma ukuthi na ufuna ukuba sempilweni eright uqinise lapho uqinise kakhulu mfethu ungaze ucabanga izinto ezibheke eceleni because anyinto professor silimaza kakhulu mfethu sifuna ukuzenza abantu esingabona mawuzazi ukuthi uphila yiphi impilo phila leyo mpilo oyiphilayo ungaphandle uphile leyo mpilo ade uyiphile ekhaya ungafuni ukushintsha indlela ade uphila ngayo ekhaya uyophila enye impilo ngaphandle so professor kunzima mfethu ukuphila lempilo le esikuyothina emgaqweni mfethu professor angifiseli umuntu ngiyasho namanje ngithi ungazi ungene kulesimo engikuso mawukuthi na ubungakaqali lutho okungena emlonyeni okuyintuthu ungabe usaqala izolade ngibona izingane lapha mfethu izingane ezincane mfethu zesikole mfethu yazi kuyokwathi ngisakaza ngempama lezi zingane lezi ngifica zikhanda isikonkela lapha ziyabhema and abazali bazomfethu abazi bazothi isesikoleni angithi mina uyazi ngihlala ngiyangale so ngifica ngale park ziyabhema zilako ko5 intombazane es6 kuqoke nezibukwana yazi ngifika ngithi nibhemelani nina nibhemelani yena ubhemelani wena ngababuza ngawani yamfethu vele wathi ngisakaza ngempama lezi zinto lezi kunzima professor ikakhulukazi professor abantu abangena kulezi zinto lezi mfethu lezi ama drugs legenge leyaselokishini nale genge ekhulele elokishini nale genge ekhulele emadrobheni ema flatini kakhulukazi igenge ehlala emakhaya iningi labo awubatholi becwelile idamizeni professor sebekhona ngoba nazo idamizo sezikhona emakhaya but phambilini bekuthi uma unenkinga eyidakamizwe edolobheni uthatha usiwe emakhaya kunjalo professor because iningi yasemakhaya oyaziyo nje manje mfethu iphilela impilo eright uyayibona ukuthi iyayisebenza i-right ayinankinga but nje iningi lazo yabo professor igenge ikhulele emadolobheni uma lokishini yona genge ayibase inkingeni kakhulu ungathini kubazali abagade izingane mina ngiyabadabukela abazali mfethu ngoba iqiniso lithi umzali ubhizi ngokusebenza ukuze ingane ilalidlile ingane ngaphi ithola ithuba lokwenza into ezibhedayo mina ngisabablame abazali since ngikulezi zinto ngiyibona ukuthi phela mina on the ground ngiyababona abantu abaseyidakamizweni it's sad, it's a sad thing. Avubuhlungu lento ukuthi umuntu angene kule show afika criticize akhuluma ukusutha kwakhe abawubona umonakala abantu ingane ziyabhema izolo utshela izolo mina izolo mina ngibona ingane ezibhema nganibuza athi ngibhemelana yini oyibhemelayo wena ubhemelana yazi futhi indlela ebengicasuke ngayo mfowethu angaze ngize ngilale ngishona kahle ebusuku uthi manje sibhula umlilo ngapha bayashisa bona ngapha ngemuva mina professor into engayisho professor ukuthi nje umuntu onengane yakho uma uyitshelile iqiniso ngoba enye into ebesenkingeni kakhulu lento ukuthi ingane awufuni ukuyitshela iqiniso ngqo ufuna lokho ukudla ngawo ungayibekeli ingane ukuthi kukanje njengoba nje sasikhula professor kuthiwa uma umbuza umzali uthi na ingane mama uyithathe ingane ethi ingane iphiwe ibhano iqhamuke ebhanoyini ungafuni ukusho ukuthi na ukuze ungakhulelwa ungakwenzi ukuthi avoid ukuthi so nje ingane uyitshelile professor iqiniso isakhula ukuthi lalela ke empilweni kukanje manje make wenza u1 no2 uzophelela la
so nje makanje ingane uma uyitshelile iqiniso yona iqiniso yobilaza and futhi once yenza lezo zinto lezi ezibhedayo izobiyazi ukuthi mina ngikhulu umama wangitshela ukuthi so wena awunasono uNkulunkulu awunaphutha uNkulunkulu ngoba uyazi ukuthi ingane yakho ikhula wayitshela ukuthi naku kanje empilweni isinqumo sesithatha umuntu ukuthi na umuntu wenzani yini afuna ukuyenza but wena kodwa wayitshela ukuthi na u1 no2 no2 ungawenzi ngisho uNkulunkulu lapho uyazi ukuthi nomsebenzi wakho awenza nina bendlodle nophapha ekhanda kamenzi njengamanje sesiyagoqa vele isikhathi esiphelile bafowethu if ever soyibukele episode ozwafika la unayo indlela ongasiza ngayo mfowethu ngiyacela ningifonele inamba yami ngihlezi ngiyishiya ku description box uyangena ku description uzofica iphone number yami ungifonele if ever kukhona umuntu ongakwazi ukuthi asize umfowethu siyacela ukuthi asize Brown bakhona abantu njengamanje enginokubahambisa ema rehab i-round elandelayo bayikhomba ngoSeptember kanje angazi noma bazothatha amantombazane noma bazothatha abafana but namhlanje khona ama-chair engiwahambisayo ngoba khona abantu ngathi manje sebeshaya unqimphotho bekumele behambe futhi uma ngempela lama-chair ayimisele ngale rehab kuzongena wona ukuthi ahambe Monday so nama will try my best angifuna ukuthembisa mfowethu izulu nomhlaba ngiqambela amanga mina ngikhuluma iqiniso ngikhuluma ife khona weze wathi hayi nawo abantu awubaniki ithemba mina ngeke ngize ngiqamba amanga uthulele ucabanga ukuthi uprofessor khonto azofika ngisize ngayo mina ngilinda abantu kube yibona abafika kimi uthi hey sithanda ukusiza lensizwa le sithanda ukusiza lo enye into engizoyenza ukungibiza makhona lapho bizwe khona ushaya keyboard 5 minutes 10 minutes ngifike nje ngibukisa abantu lapha kuyishow yami ukuthi yini oyenzayo nanokuthi makhona abantu abakudinga befuna uba i-service yakho bekwazi ukuthi beqashe bekukhokhela inkulu kabi le-TV ukuthi ungangabathola abafundisi abangakwazi ukuthi bekulekelele ngiyabonga vala indaba mina manje